Tadi bapak kinataro. Sering mapanetan. Napen ngiro napen maguru apa tuh? Ade. Kodekmu palisui, lahir repot madu katok katokku. Para ka sandro mana? Mapara sandro mana taita? Kaya papara sih saya kan.
Ada kanan nih. Iya, selamat datang Ibu Haji cantik. Iya, selamat datang. Bisa nomor mana Pak Bito? Katu balik. Bagaimana Mina Catering? Sana di mana? Oh deh. Oh, iya. Apa? Iya Mingga, sana mana? Malopokan si Cina dah. Nih, sawira mana ngihe? Eh. Angki wani pole ko kan nihe. Batinnya batunan di hilal, dore Kenapa mama Bura apia. Janda, kue? Angka Bura Janda. Iya he. Iya. Iya Bura Janda. Peko carana. Iya rokome Bura jandai supaya laku masih ya. Ah. Igese-gese kayak ku anunna. Apa na? Anunna. Nero cede. Iya cede. Oh. Angka kaki janda lo kibola ini. Ya. Iya jangan lupa hubungi nomor ini 085255295999. Nomornya bosi. Oh iya. Cina nih jaya. Mercedes. Iya. Makanya nak kerja cerele tadi. Mereka lo malu dulu jolo iya. Apa tamat lulu? Apuse kan. Iya ya wa itu. Dia datang. Deto. Oh sale. Maka itu. Bawa nih. Iya. Nah, bawa nih. Iya.